Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Barrick TV. Nitwa Joseph Tujinama. Dutangire mu gihugu cya Kenya aho ikipe ya Lion Sport mu bari n'abategarugore yitabiriye imikino ya CAF Women Champions League cyangwa se Sekafa Qualifiers mu mwaka wa 2026. Ikipe ya Lion Sport rero nyuma yo kugera mu gihugu cya Kenya cyangwa se nyuma yo kuva mu Rwanda bagiye n'imodoka, ikibazo cy'indege cyabaye ubushobozi bukeya bakagenda n'imodoka. Umutoza Rwaka Korode yavuze ko icyo ngicyo atari cyo bitayeho, ahubwo icyo bitayeho ari ukujya mu gihugu cyangwa se aho bagiye babashe guperforminga neza, babashe kuba bakitwara neza. Ikipe ya Lion Sport rero aho iri mu gihugu cya Kenya ikomeje kwitwara neza kubera ko nta mukino n'uyu n'umwe iratakaza mu mikino yose imaje gukina, kuko batsinze ikipe yitwa CBE yo mu gihugu cya Ethiopian ibitego 2-0. Kuri ubu ngubu rero ku mugoroba washize baraye banganyije ubusa ku busa n'ikipe yitwa Top Girl, baje kubanganya ubusa ku busa. Ariko ikipe ya Lion Sport biravuga ko rero yikarifiye mu kindi cyiciro kubera ko uyu mukino baje kubanganya ubusa ku busa. Gusa igitangaje nuko muri aya makipe yombi ikipe ya Top Girl nago bari bazi ko ribanganya ikipe ya Lion Sport iri bwikarifiye, rero bikaba biri kuvuga ko ikipe ya Lion Sport yikarifiye muri kimwe cya kabiri cyangwa se muri semi final. Ikipe ya Lion Sport ibasha kugera kure, rero birashoboka ko rero ikipe ya Lion Sport n'umutoza wabo Rwaka Korode babasha kuba bakegukana igikombe cya Sekafa Qualifiers cyangwa se CAF Women Champions League, bakaba babasha kugera kuri finale kubera ko ikipe ya Lion Sport yikarifiye muri kimwe cya kabiri. Nibyo biri kuvugwa, nago turabona official statement iri confirmed yuko ikipe ya Lion Sport yikarifiye. Gusa igihari cyo nuko uyu mukino wahuje ikipe ya Lion Sport Women Club yakinaga n'ikipe yitwa Top Girl, umukino urangiye banganyije ubusa ku busa. Wabonye ko abakunzi cyangwa se abakinnyi ba Lion Sport babashije kuba bari kuserebura bishimiye ko bikarifiye mu kindi cyiciro. Rero reka dutegereze tuze kureba itangazo riri official statement, turebe ko byaba ari ukuri koko. Ikipe ya Lion Sport kandi si ibyo gusa, murabizi ko neza cyane ifite abakinnyi bagiye bakomeye cyane. Ikipe ni nayo yanyuzemo umukobwa witwa Janine, muramuzi cyane kina mu ikipe ya Young Africans Queen. Iyi kipe rero ya Lion Sport, uwo mukobwa witwa Janine wo mu karere ka Rwamagana, akaba yarayinyuzemo igihe gito kabisa, ntiyatindamo iterekeza mu gihugu cya Tanzania gukina ikipe yitwa Young Africans Queen cyangwa se ikipe ya Young y'abari n'abategarugori. Urabona ko rero ikipe ya Lion Sport ikomakomeye cyane, ifite abakinnyi bakomeye, ishobora no kugera kure ku ruhando mpuzamahanga. Ubona ko ihagarariye igihugu cy'u Rwanda. Mu bagabo ikipe ihagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Sekafa ni ikipe yitwa APR FC, naho mu bagore ikipe ihagarariye igihugu cy'u Rwanda ni ikipe yitwa Lion Sport Women Club iri hariya mu gihugu cya Kenya cyangwa se mu murwa mukuru wa Nairobi. Ubona ko ikipe ya Lion Sport kabisa ikomeje kwitwara neza, bagenda bakina imikino itandukanye mu duce tugiye dutandukanye kubera ko stade ziri muri Kenya ni nyinshi. Ejo bakinira Nairobi, ejo bagakinira ahandi kure ya Nairobi. Ni gutyo rero ikipe ya Lion Sport igenda yitwara. Aba bana rero bagenda bakora ingendo. Hari umukinnyi rero wabashije kuganira n'igitangazamakuru cyitwa Igihe ukina muri no kipe kabisa, yavuze ko yatangiye gukina umupira muri ikipe ya Lion Sport iwabo batabishyigikiye cyangwa se iwabo badakunda ibintu by'umupira. Gusa uwo mwana yari afite musaza we nawe ukina umupira, rero uwo mwana yaje kuba kubera urukundo akunda umupira yaje kuba ajya kwitoza n'abandi bakinnyi basanzwe, akajya yiba imyenda ya musaza we akajya kuyikina, nabiza kurangira rero ateye jongire 300 maze ikipe ya Lion Sport Women Club iba iramurokrise ahita yizamo. None kuri ubu ngubu rero niwe uri kuyifasha, bamwita Rukundo Scolastatike, niwe uri kuyifasha rero ikipe ya Lion Sport Women Club kabisa. Ubona ko ibintu bijyanye n'imipira y'imiterekano aba ari hejuru cyane, ndetse no kudribura baro cyangwa se gutera amakufra n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubona ko ikipe ya Lion Sport kwa bisa abakinnyi bayo ubona ko ari abahanga cyane cyane biteye ubwoba. Ubabonye bari gukina ntago wabanya ko ari abari n'abategarugori, kuko umupira bari guterana mu gihugu cya Kenya, abantu bari muri Kenya bari kuwirahira bikomeye cyane kubera ko urabona
ikipe ya Rayon Sport ifite impande zikomeye ubona ko kabiri na gatatu kabisa batera mote bazamuka gake gake bageramo, ndetse n'abataka babo ubona ko bazi kuza gukora travail bakaza mu kibuga hagati bagasaba baro, ubona ko n'abadefenseur kabisa ku mupira wabo badefanda. Dore wa mwana rero nababwiraga n'uyu nguyu kabisa wateye jongre 300 maze ikipe ya Rayon Sport kayata imurokirita kabisa kubera gusateye jongre 300, kandi hari abantu batana zitera kabisa ariko we yaraziteye ari umukobwa kabisa. Urabona ko ikipe ya Rayon Sport ihagarariye igihugu cy'u Rwanda neza muri la mikino ya CAF Women Champions League Sekafa Qualifiers mwaka wa 2026. Ikipe ya Rayon Sport kandi sibi kandi hagati mu kibuga hayo naho ubona ko hakomeye, ubona ko abamediateri babo bazi gukora travail, nabo nimero 10 wabo playmaker ubona ko azi gutanga baro ku bataka biwe cyangwa se ku mpande zombi kuba wingabe, ubona ko n'aba left back cyangwa se n'aba right back ubona ko bafite umupira ku kaguru kabisa, ubona ko batera monte bagenda bazamuka gake gake. Iyi kipe rero ya Rayon Sport ubona ko igenda yitwara neza nk'ubu ngubu kabisa, murabibona n'umuzamu wabo. Ikipe ya Rayon Sport n'ahantu hose dakomeye kabisa kubera ko ni nawe yambere hano mu Rwanda, kubera ko iyo byabaga bihanganye ikipe isa nko yari ikomeye hano mu Rwanda mu bari n'abategarugore ni ikipe yitwaga AS do Kigali ndetse n'ikipe yitwaga Scandinavia. Ikipe ya Scandinavia ubona ko rero iyo yaje kuba isenyuka, ubu ngubu ikipe isa nkaho ikomeye mu bari n'abategarugore ni ikipe yitwa AS do Kigali y'abari n'abategarugore. Niyo kipe ubona ko isa nkaho ikomeye muri ano marushanwa cyangwa se muri no championnat y'abagore hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport rero ari mu gihugu cya Kenya ikomeje guhagararira u Rwanda neza kubera ko nta mukino n'uyu numwe irarata. Indi mikino yagiye itsinda ikipe yitwa CBE yo mu gihugu cya Ethiopian cyangwa se bisobanuye Commercial Bank Ethiopian FC cyangwa se Football Club, niyo kipe yabashije kuba itsindwa ibitego 2 n'ikipe ya Rayon Sport. Ubona ko rero ikipe ya Rayon Sport mu bagore kabisa yitwara neza n'ikipe, si ibyo kandi gusa no mu bagabo ubona ko ikipe ya Rayon Sport kabisa imeze neza kubera ko no mu bagabo mu mikino Rayon Sport yakinnye ya gishuti cyangwa se ama match mikare iri kwitegura gutangira shampiyona no kwitegura gukina amarushanwa ya CAF Confederation Cup. Wabonye ko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe imikino 2 muri izo match zose yasabye za match mikare, kuko murabyibuka neza ikipe ya Etenseri yatsinze ikipe ya Rayon Sport ara mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda igitego 1-0. Rayon Sport rero irongera itsindwa n'ikipe ya Young Africans ku munsi wayo w'igikundiro cyangwa se kuri Rayon Day. Mwabonye ko ikipe ya Young Africans yatsinze Rayon Sport ibitego 3-1. Niyo mikino yonyine 2 Rayon Sport mu bagabo yabashije kuba itsindwa, ariko indi yose yarayitsinze Rayon Sport. Ubona ko nayo ifite na match ku munsi wo kwa gatandatu ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se Urucaca. Ndabashimiye rero abantu twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ciao ciao.